Owe no to mapapat. Iyo mapapat. Ilo washole kani. Umeyo karabadak la dit lobo penya. Ni utema. Amita ya kili pajo. Werikoni lutu. Unoati titbaditi Kampala. Atuk kidege. Due kidue. Enta waje kila dit. Ene penya. Kani titpikara. Aye biru katija shole. Uwegada bina tiya shole. Kikon pa wulwak. Kijumu kena mo yeti kweda. Wati olwenyi ya shole. Mario. Malwenyo dit ma furudong. Ben mo nyu berutie ubion. Ti minya yo limu dogo teri ya shole. Malwenyo git okelo shan. Donc, log meri muchan. Owe ko kuberutie na shole. Gocha ko log ne ro pajo. Una bere kindiga. Ni foro pardon i groupe no ne. Bien kire mo kene, kijo mo kene. Uno go ber jo mo nyuen. Owe ko ber ki lwen ya shule kan. Owe ko chano mor kuma. Si agonyo shunya. Pia chole. Owe ko warip chingwa ka shell. Owe ko rem chan. Owe la womaga. Obe the meeting and la dit dolo ulara tunu kila dit Jerusalem. Kago on plan. You are chill magno genaria muchan ya shuli. Pene karpa British kikelo kodi mapari muchan. Obera furu pama, obera furu ta, mawelo poro. Jumukene kupin kuja kimenege kodi mwanyi kikori kokoa kikori vanilla eto wanoni kweje mero duju check babay ya chule kani eno me furu jeme enu ni inga kachela shel mirchen madit kenwa po twero gamente for di kowa weki me kodi enoni. Gamento ye o mela dit mati botokan mabo chole o mot ki be berolim billion Pierre Michel wek ki wil ki kodi ki pokilwak ki juma kena mati ki poti madon gamente be furu fu Kitungbora aneno ni ene dong liberation madit mawan macharo kaka wabino chepi neno matini ka nero mera honorable Jarma Penduzi obinu karipe bodwa kanyi kiuldo golok mabejo amedo wakilo wiri bukene mapeke kanyi mayano kwaro nyingine ne wange kongdong watiyu ka chiel. Tika chiel machala chole pa watwer en po tiyu ki kamente.